Eman eman çak gelir eşi haber hoşi Oylum min lele kıvşi Eman 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 kıvşi Eman eman çak gelir eşi Eman eman kıvşi Eman eman çak gelir eşi haber hoşi Oylum min lele kıvşi Eman eman kırşı Eman eman çap gelir eşi haber hoşi Oylum min lele kıvşi Eman eman kırşı Eman eman çap gelir eşi Eman eman kırşı Eman eman çap gelir eşi haber hoşi Oylum min lele kıvşi gelek spas destê ve savê. Belê temaşevanên hêja ji bernama rengên hunerê dem baş. Bi rastî jî ez jî ketim nava kelecanê de ku ev kolektîfa rîtmên azad îro li me bûye mêhvan em hemî bi hev re mêhvanên mala hewe ne ez hêvîdarim û bawerim ku em ê bernameke gelek xweş û gelek geş em ê bi hev re derbas bikin. Ez derbasî kolektîfa rîtmên azad bibim yekoye ku hûn ji kerema xwe re hûn karin xwe bidin nasîn kîne, çine keremke. Ez jî ji kolektifa Rîtmên Azad navê min Sevda solistim û li Erbanê dixim. Spas. Ez jî Hêlin, ez jî solistim û li Erbanê dixim. Spas. Merhaba. Ez jî Numan endamê kolektifa Rîtmên Azadîm solistim û Erbanê dixim. Gelek spas. Ez jî Serhat, ez jî Jurayê dixim. Spas dikim. Spas xweş. Heva Serhat ji kerema xwe re dikarê bidê û li mîkrofonên levdû bigerînin bila werê. Belê. Merhaba ez Yasin, ez Temburvanê kolektifa Rîtmên Azadîm. Spas. Merhaba, ez Zilan. Spas. Zilan dilşet xê ji kerema xwe re? Ez li Erbanê dixim. Spas. Merhaba civara, ez Orhan, ez Erbanê dixim. Spas dikim. Merhaba jora, ez jî Ayten, ez jî li Erbanê dixim. Spas dikim. Merhaba şuara, ez Apo, ez jî gîtar dixim. Spas dikim. Merhaba jora, navê min Weysel, ez jî wek endamê kolektifa Rîtmên Azad li karê perküsyonê re alaqadar dibim. Kolektifa Rîtmên Azad hûn gelekî bi xêr hatin ser sera serçava hatin. Bi rastî jî hewe rengek û ez bêjim di aliyê tevlîbûna we ya bernamê de em gelek pê keyfxweş bûn. Heval Veysel ez bawerim tu heval numan hûn her du mamostetiya vê kolektifa Rîtmên Azad dikin. Kolektifa Rîtmên Azad ev gotin ev pey weşkû peyda kir weşkû gihatin hevdû deh ciwan amûrên we cûra tambûr perküsyon gîtar û ya herî girîng jî erbane. Kurtasî dikare bêne zima. Belê serî da me çawa giştan hevdû ez wisa kurtasî bêjim. Me çend sal berê wek dersên Erbanê me dest pê kir. Her wiha
dersên me ku pêş diketin hevalên me ku pêşketî me bi hev re gelo em dikarin pêşerojî de çi bikin em çawa bikin tenê ne di çar dîwara da nad wê polê da em çawa bikin em ê xwe tiştên me em çê dikin tiştên me berev kirî em ê çawa ji civatê re pêşkêş bikin awa me komek ava kir pêşî wek koma Erbanî tenê Erbanî bi Erbanî me dest pê kir piştre wek çawa bêjim me xwest hin enstrûmanên din jî ji ber ku tenê Erbanî wek ew ê dihat ji me re me got em tembûrê cûrayê her wiha kemanê têxin navê me gîşt hevdan şu em tevahî şagirtên navenda çanda biharê ne em li wir kom bûn me li wir hevdûnaz kir her wiha me got ya em dixwazin tiştên xwe êdî pêşberî wî civatê bikin û me fikrek awa derxil me got em wek kolektîfê komek li darxin gelo me çima navê vê kolektîfê navê kolektîf danî ji ber ku karê ku em dikin tev bi hev re rast e belî 2 sal berê wek mamostestî em bi hevalar ew dikin lê îro asta em hatine indî tev bi hev re yani wek mamostejî indî nema endamên kolektîfê temayî bi hev re em tişta dar dixin her wiha çima me got kolektîf ji ber ku huner ne tenê karê kesekî ye yani huner me got bi hev re ancak xwe pêş bixe ji ber ku yani huner tu carî ezezî qebûl nake her wiha mesela di hunerê da eger ezeziyek hebe nikare xwe li pêşberê civakê bigire civak wî qebûl nake ji ber ku di rihê vî civakê da rihek kolektîf û komûnal heye hin ji ber wê rihê ew ezezî nayê qebûl kirin û her wiha me kolektîfê wisa me nav danî kir ji ber ku em tiştek bi hev re dikin û ev jiyana kolektîf û hunera kolektîf di rihê me da di rihê me da di rihê vê civatê da me wî esas kir ji ber wê avê me navê xwe wek kolektîf danî. Ê baş e em jî ji kolektîfa rîtmên azad re em pêşerojê serkeftinê dixwazin û ez bawerim ev coşa we ev kelecana hewe û ev enerjiya hewe ku bibe tevahî ez bêjim civakê û gelek ez bêjim ciwan ev nifşê ku bê weş xwe re mînak bigirê an jî ev jî werê tevlî kolektîfa rîtmên azad bibe. Bi kurtasî hewa sevda wek hevaleke jin ciwan li Erbanê didixî û hem solîstê kolektîfa rîtmên azadî û bi kurtasî hestên te çawene anha atmosfera hûn tê de hûn ez bawerim hûn gelek pê keyfxweş in lê tiştê ku hûn veşartî hene gelo. Mamoste di çand û hunerê da bi rastî rêhevaltîkî pir xweş heye û ji bo ciwanên jin ez dixwazim hinek tişta bêjim ji alî Erbanê ve dibêjin Erbane qîrîna jinê ye ji ber wî ez dixwazim ciwanên jin yani tevlê çand û hunerê bibin yani mirov bi çand û hunerê azad dibe bi lêxistina Erbanekî be bi tembûrek be yani çand û huner ji bo jinik azadbûnekî mezin e ez wisa difikirim. Ê baş e em ê dem demî sohbetê kin bikin em straneke dîjî ji ber ku meriv jê têr nabe bi rastî jî. Kerem ki.
Vay gelek spas. Mamuz da numan. Sonunda bozdum mu? Ka gelo Gerek. kolektifa ritmin azad. Peşe roja ve hun çed fikirin, projen ve hun dixwazin müzikik hin berfirehtir. Anji çend kesedin hun li komê zêde bikin. Bilo kurtasî dikare bîne ziman. براستی مامۆستا وەیسەل پڕ فرایی فاس کرد ژمارە شتێک نەشت ئەژی توازم Nana tiştek tere heştiye. نانەشتیە ڕاستە براستی مامۆستا کۆلەکتیفە ریتمی ئازاد چاوا بێژم ئەم وەکی کەسکە سۆرێ دبینن یعنی براستی ئەز وسادە فکرم yani her rengeki, kesayeki daha doğrusu çawa bêjim her mirovek, her kesek ji bo me rengeke. Yani Em dikarin bişi bihin mesela bahçeki gula. Gul renk, gul pir renk, bên xweş. Di hevalê me çiqa zêde bin, çiqa kesayetî ya jî çawa bêjim deng tevlî me bin tê xweştir be yani em vî difikirin ser xebatekê wisa ez û mamoste Veysel difikirin nizkesî çil heb hevalê me Arbanî. Hûn her du tenê difikirin? Na na heval kolektifa ritmên azad hemû. Na na em wisa difikirin. Em wisa difikirin ser wê em difikirin. Em dixwazin koma xwanek fira bikin. Yani çil kes, pêncî kes. Hem Kurdistanê hem derve. Yani em naxwazin sînor ji me re hebî. Erê. Heva sevda.
Anha ez dimeyzenim mesela un 5 havalin jinin u 6 xortin. Yani hevsengik burada nehakik ve nabe gelo. Çima o 6'in un 5'in? Anji peşeroji ez bavarım havalin ve jin irohnek problemi vayn tenrüsti hebun tevli ve nebun. Karış mereve beji. بله مامۆستا دەما مێ دەست بە کۆلێکتیڤیت من ئازاد نکردبوون ئەم کۆمە عەربانە بوون بڕاستی مامۆستای me مامۆستا Veysel بوو لێ ئەم تەڤژن بوون ji xeyli vî komê jî koma me ya jîna ji xwe heye hevalê me tevjinin û perwerdehiyê me li wir jî berdewam dike birastî hevalê me îro pirsgirêkê wan hebûn negeştine me ama em ajalî eşit ki bana mamustem Vekhevi. Vekhevi beli. Em jaliye vekhevi bana ji berwi pirskrek nîne. Tevlîbûnê jî heval nûman ji xwe gote em dixwazin em zêde jî bibin û em dixwazin ciwanên jin jî ciwanên mêr jî tevlî me bibin û bi me yani bi çanda me hunera me kêfxweşî bin û bigêjin me. Em wisa jî dixwazin. Hava sevda dema ku ez bêjim Ali herî hêsan rihet dema hûn repertuarekî ji kolektifa ritmên azad re hûn amade dikin. Her du mamostê we biryarê bi serê xwe din an bi erêkirina we hemiya ye. Bi erêkirina me hemiya ye mamoste. Ê baş e. Em stranbêjin gelek ji xwe ji me bipirsin ji ber ku em ê bibêjin lê em tevahî difikirin. Em tev jî fikrê xwe dibêjin mamoste. Yani min xwast hinek ez vê veşirtî bêjim lê ez ê vekîlî ez ê bêjim. Hişmendiya mêrê serdest heye tune ye. Na mamoste. Em pênc jînin em bi vê galî vir çar jînin em nahêlin. Her bijî ji me re. Ê baş e heval hêlîn. Wilo kurtasî ez dixwazim wan wilo tu jî ev demeke dirêje di perwerda Erbanê de û xebatê kolektifa ritmên azad de tu jî cêv xwe digirî. Ez wilo kurtasî hestên te çawa ne tu pê keyfxweşî di bangewaziya te yê ku bixwazin werên di bangewazî çawa ji were tîkî. Mamoste ez pê pir keyfxweşim. Ez bangewaziyê ça dikim ji taybetî ji hevalê jin re dixwazim bêjim hûn jî werin koma me. Hûn jî li Erbanê bixin, Erbanê azadî ye. Karê çandê hunerê bikin. Çandê huner azad bibe, gel jî azad dibe. Dixwazim vê bêjim. Ê baş e em jî gelek spas dikin. Em ji stranê we têr nabin ji kerema xwe re stranek neyêdin jî.
Vay gelek spas. Kaş kereme xara ve mikrofonu binne havala ayten az pırsake mici heye. Havala ayten. Havalin ku dve kolektifa ritmin azada ji digrin hemi jbili hüneri jbili az bejim van perverda veya müziki her havale kareki taybet vejimi jule neyse. Yani zahmetiye ve çine hem broj şey karu baleki rutin mecburi biki و از بیشم خباتین و به پرانیجی بشوه ایوارای هون پروای خود دگرین زحمتین وی چی نگلو تکاریج مرا سید از و تواصلات کم کاری ما پر زحمت جبر کو یک ام جنن دوی جواکی ده جبر کو ام چخا بیجن ام الگوری خواه آزادن لیبلی آزادی همه جی حتی دورکیه وقتی تی دورکی او آزادی هنکی یعنی جوداد به جبروی که ام گلک بطيبتي جي حوالي جن جرك زحمتي هذيك الشيء جبروي كلي بلي اف زحمتي تاني ما اكون كن ام بيتر هيرست بن جبروي هنري جبركو دفي هنري دا ام خو قالك لحد بينن ام خد برتكي خوتين نظمان ام تاني خود ورده آزاد بينن چونكي başka evkam etine em çağa bejin alan jmere nehiştine yani tane hünerame jmere maya ez ve bejim ez taybetici mesela ez fikrim peş yavega jimij hevalere got ez belki vam heke ez malvata xo nabinim jber kuçu provayma gelek hene ez xo bro dişxulim heval hemulona lebeli ev me evkna ki ev behtirme herst ki çima em dilani em tene bahev نبتني هتجبر هنريجي جانا برسكريكي ما جنا هنا جوي آلي وجي يعني جانا برسكريكي ما جواكيجي هنا أوجي مهيرسكي أوجي قوتك الدماء جبر از في يعني في طيبتيجي في كيف خوشم از كانم ولو بيجم باشا مسپاس که نوالایتن یعنی من خواست کو از وی بیجم براستی هون همی لناوندا چاندا بهار هون وک شاگرد و بدست پروردا چاندو هنری کر و پیشتی دمکی پیدا هون لهف رونشتن هون همی لباجار الهی رودنن آن هنگ جواج دروتین چاوی از kurtasit kare benim zaman. بپرانی ام هموج ایل حدرونن لیبلی حوالی خوندکار نام ده هنه حوالی سرحدی هنه مثلا حوالی اورهان او سرحدی خوندکار الور حوالی ما مستوی سل هیا او جیل مرسینت خونه لیبلی ایرو هات نافتا یعنی بشتاری مبو ایدی ام تو ایل حی پرانی درونن بید بیش باشا امجی دخباتا وده سرکفتنی تخوازن ام سپاس کن اول بیسل مگو پروژین و چنه مثلا هدفك و چیه وکری کلکتیف ریتمین آزاد دخوازه و کومی بر بکوه ببی ماین چاوا ماینده بکی یعنی بنگاه و چاوا آوا بکی مینا که از بیجم چند وارجه وقتیان لی پیش روز آلترناتیف تین کو تو جی وان حواله کو واله هشتن یعنی پروژه کو پیش روز بنگاه کو زمین کو حاضر کری آنها نها موسا بجن راستی هم هید سری دانه ما هی نو خواه گیشتانده هی نو ما وک تملک افسا بنگه هک خورد ما هی نو هاوید پروژن می پیشیده هنه پروژن می پرخوشم نم به حوالا روسانی قاش دیکن چند پروژن ما هنه مثلا سری دا وک جوهرین موزیکا کرده هنه مثلا وک ام بجن رادیو ایریوان لسر و رادیو ایروان ام پیشروج داد خوازن او سترانی کل ور هاتنه گوتن هاتنه چیکرین ام وک روزان نوجن وک ایرو ام درخن هوله وک چا بجم خادیل وی جوهر در کمن جبر که راستی جی موزیکا کردی دا بنگه خورد چیکریه ام دخوازن وک خادی در کمن بینن روزانه نه اجبیر کرن پروژه کی ما اوها یا دالی حوالو کیماسی و چوین هاتنه در راستی مثلا اما 13-14 کسی را دست بکر ام وک 12 کسن حوال درتن وک پرسکریک چدبن درتن کمن لی تشتک آواجی هی پروردن ما بردوامن یعنی وک سه مهاجرک پول اربانه ام ودیکن دوی پول اربانه دا پشتی بنگه ها اربانه کستند
گلو اف دکاره بمرا بمشه آن دخوازه نخوازه لگوری وان پیوانا او داخل کلکتیف ریتمین آزاد دبه و هر وها نه تنه اربانجی حوال تنبوری دا جورای دا پیشروج دا وقت او بنگه خوی پروردهی سن داخل کلکتیفت کن بداخوازوی پیشروج دا خوازن وسا هجمار خو بلند کن یعنی نه تنه 12 کسا وسا وک 25-30 کسا نها ما جمار دای برخواه و هم خبات نوی دانه و ها کارم کرتاسی بیشم باشه ام جی گلک سپاس کن خباتی ودا سرکفتنی تخوازن ام نابری ند نسترانا مسترانا که دیجیش کرما خوره
her çar çol bu yel vidani Eçdi kutil vidani Yar çetire cani Ah verdi 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 Esmalan çar goşedi goşedi goşa Selebi Hevala seyradebi Ah verdi 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 Esmalan çar goşedi goşedi goşa Selebi Hevala seyradebi Ah verdi 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 Esmalan çar goşedi goşedi goşa Selebi Hevala seyradebi Ah verdi 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 Esmalan çar goşedi goşedi goşa Selebi Hevala seyradebi Vay gelek spas. Hava numan ez pirsek işte bikim Kerem lazım. olsun. Yani ev stran mesela gelek hünermend, gelek xwandiye. Li format havi ez bejim de ali amura da ali enstrümana da ali gotine de ve rengek didaye jmira usahat an orijinaliye ve vahate xwandir. Brasî mamose bi gorî enstrûmanê xwe me rengek day û hinek kurdevarî hinek nûjen bûya wî me format de. Ve çima pêwîstî pê dît ku hûn rengekî dibidin? Wile wek orijinaliye xwe bana neçêtir ban? Ya bi rastî enstrûmanê me jî bi gorî wî ne He. erê. Yani em dixwazin yani hinek tiştekê nû jî em tevlîvî çandî bikin. Yani rengekî Erê nû, bi rengê xwe em dixwazin bi rengê xwe. Erê. Ka mikrofonu bidin havale Serhat. Hava Serhat ez bawerim yê herî ciwan di nava de tu yî. û amûra te jî bi rastî jî pir xweş e cûra yanî hem dengê wê hem dîmenê wê hem alî dîtbarî de yanî ji ku mesela te çawa ew hat bîra te te xwest ku di cûrayê bixwe rojekî tu welê bikevê nav kolektifa rîtmên azad de. والله مامۆستا بڕاستی پر حجێ دکم He. ینی گاوە ڤیدۆ میدۆی سێر دکم ینی خۆشەم چێوسا نەتەنێ جوورە ینی چا بێژم شتەرە تەلی چالگı ew mesela qopuz cûre Amûrên ku bi têla têne lêda. Belê. hejwa dikim yanî He. erê Baş e. Wekî dî ka mikrofonu bidin Heval Orhan. Heval Orhan ez bawerim tu ji aliyê Serhedê bûyî. Erê mamoste ez wanê te Serhedê me. Ha, tu ser çava Sağ ol hatî. spas dikim mamoste. Kolektifa rîtmên azad te çawe dît yanî te çawe di nav de jî kir. Mamoste ez li vir xwendekarim bi beriya 3-4 meha pêşva ji bo Erbanî min cî digeriya ji bo peyamê Erbanî. Ez ama bi dibêjin çawa bêjim wexta tik dibêjin önerî bi nava önerî ve me navenda çanda biharê dît me işte ez çûm li wir ji bona evkê Erbanî herema işte wexta me xwe çêkir hani baş Erbanî lêda piştî ez ketme nav kolektifa rîtmên azad masa devam dikin. Ê baş e em jî dibêjin tu bi xêr hatî Spas dikim mamoste. bila berdewam bê. Spas. Em straneketî jî. Gökgri bulut yalancı kandırıp düşürse derde. Bir iki güneş var güzelim her zaman oludu bu yerde. Korkma bağır olmadı Hızır'ı çağır. Hızır senin kalbindedir sen Hızır'sın be güzelim. Korkma bağır olmadı Hızır'ı çağır. Hızır senin
kalbindedir. Sen Hızırsın be güzelim. Yalancı kandırıp düşürse derde, bir iki güneş var güzelim her zaman olur bu yerde. Gökleri bulut yalancı kandırıp düşürseler de, bir iki güneş var güzelim her zaman olur bu yerde. Korkma bağır olmadı Hızır çağır, Hızır senin kalbindedir, sen Hızırsın be güzelim. Korkma bağır olmadı Hızır çağır, Hızır senin kalbindedir, sen Hızırsın be güzelim. Suya bak istersen kör aynalara. Sende Hızır var güzelim, vur kendini mor dağlara. Burada suya bak istersen kör aynalara. Sende Hızır var güzelim, vur kendini mor dağlara. Korkma bağır olmadı Hızır çağır, Hızır senin sesindedir, sen Hızırsın be güzelim. Korkma bağır olmadı Hızır çağır, Hızır senin sesindedir, sen Hızırsın be güzelim. Korkma bağır olmadı Hızır çağır, Hızır senin kalbindedir, sen Hızırsın be güzelim. Korkma bağır olmadı Hızır çağır, Hızır senin kalbindedir, sen Hızırsın be güzelim. Korkma. Vay gelek spas em şan atırsın. Hava sevda peşeroji de bername wen şimber hene mesela bejin vek mihri cana vek konsera. Beli peşiya me hene demê wan jî hene belê em nikarin vedî vêka bêjin mamoste ji ber ku yani em amade ne lê em jî li benda ekene. Mersivene. Yani ez bawerim gelek bername wen iptal jî bûne. Yani tişta ku beriya ku em dikevne başanê de agahî kulû jî mistan. Rast yani peşiya ve komê bi rastî jî vekiriye û ez bêjim di aliyê amûra de dewlemend de, di aliyê tevlîbûnan ciwanan de dewlemend de, bangawaziya weya herî dawî ji nivşên û ciwana re hûn bûne bi Kurd. Kî ji we dikarê bîne zima? Kî ji we dixwaze bêje? Hewa sevda keremke. Mamostê me xeberdar biya. Li vê de mamoste neman. Hûn giş êdî kolektifa rîtmên azad in hewa sevda. Keremke. Ji dêla ku herên li poxana, ez bêjim li kolana, li sikaka bi tiştê neyînî re mijûl bibin. Yani bangawaziya wa çêj boy wa ciwane werin bi çand û hunerê, xwe tevlî çand û hunerê bikin, xwe nas bikin, çanda xwe bijîn, bi her tiştê xwe bi aliyê ruhî de, mejî de, xweşûştinek ji nû ve de birê dest pê kirin bangawazî ku wisa Belê mamoste. Ez jî dixwazim bi rastî dixwazim ji ciwanên jin re bêjim ji ber ku li civaka me hinek jina li paş dihêlin mamoste. Berê vêga hevala me ya ayten jî bas kir. Yani em jî hinek pirskirek ew dikin di jiyana xwe de lê belê tiştekî wisa heye jin dîsa dikare jin xwe azad bike. Yani azadiya mirov kesek nayê nade mirov. Gelek mirov azadiya xwe bistîne. Yani bangawaziya min ji bo jina bi rastî bira dev ji azadiya xwe bernedin û bitekoşin.
بتكوشن لبرخوا بدن؟ بدن وبتكوشن تشتكي وصا جي هي مع مستد جيكي كو جن آزاد نبه او Civak jî azad. آزاد نابه راسته دبیا جن آزاد به جیان آزاده Rast. جغینی وی به چند هنری جی مرو پر آزاد به از کو نوا چند هنری دام پر کیف خوشم براستی پروای ما پروردهی ما هنک ام بجوان جراد بن لی اف جبوی ما نپرس کرد کیم هنک نه کیف خوش دبن ام به هوالارا و ام تف بافرا براستی مالبات خوش ام پر نبینیش برکو بروش خابتن واری جی پروای ما چه دبن مالبات جی پر نبین لی دیسا جی هوالی مجی و کاری هوال و کمالبات من اجماعی دی ام مصاحب دبینن و بانگوازی مج جوان توارا جن و میر ام تواجی بانگوازی تکن ام دبیجن کی برا چند هنر آخو لی خودی درکوین لی خودی درین و تشتکی پر خوش مامسته و به چاندا خو مزین ببین فری راست. چاندا خو ببین بله. بر همین خو هر تشتی خو بله راست باشه از باورم دمام جی کن ما از خاطر خو بخوازم و پاشی امی بسترانه کی بدایی بکن جبوی که هون هاتن بون مهوانین برنامه رنگین آزاد ام گلک سپاس کن و ام دخوازن بسترانه که ورولو فولکلوریک آنجی از بیجم گووندی ام بردوام کنم پر باش به بله مهوانین هیجا و تماشاوانین برومت ام ایروجی گهاتن داویا برنامه خواه حیانی برنامه که دیب من خیر خوشی ده دم باش و بسترانه که کلکتیف ریتم آزاد امی داویل برنامه خواه بینه
dünya çardari diye Şire berhumiye hele dünya çardari diye Biye biye hele dünya çardari diye Şire berhumiye hele dünya çardari diye Geze hele dünya çardarıp geze Şire berhu peze hele dünya çardarıp geze Geze hele dünya çardarıp geze Şire berhu peze hele dünya çardarıp geze Beri beri vane Şune kariya jori Beri beri vane Men didiko ave kehari Beri beri vane Men didiko ave kehari Beri beri vane Ya kellane zermeşyane dilani Helemende helemendane çavreşkan